uba pensyai manik CM MLA bat MDC berem ubala penbena banya aireng ke election chen no mikmat syaka yeng darbar thawan ke jela usnam arjar fulai na Meliam constituency haba kantoi ke longgaman ke san partai ke jingsan syar ke sarkar Mekhlaya Democratic Alliance ulong baganik sarkar kale persyai ke baki paj baki kwa katbai ke baki paj baki kwa pat kamshim kia setia hak jingkran bol shulong mil kurwa katyar uba pensyai ulong bak sarkar MDA kamdan ni ke mon san partai ke baklan bat kamshim kia lor ke inner line permit kathami mulong kaktin khasi bet kiwei pat yaki baki pajba ki angnot mulong baka MDA ka doni ka mon ban wengi chinge khaput henre ke yat persya pat ik ching bumhun ki pajba no susnong yagar kompetrikam ke sarkar halor upur sam ulong baka sarkar MDA kamyo NOC ne trai chaka ki hima ban soi ke mu penbet put daga ba shule kerki baka chala asam haka bai dai bat kini ki issue ka shulong bai tang nomor bagim tan ka political will ada gidan ka political will nam tak inner line permit nama taka themator bat kiwi ki issue kan jindala urlong handrai ke political will pada kidon pada nama taka border handrai ke public opinion pada kalau against it thi hangta pidi masuk there is something wrong ya ke ai ke ba ki public kim support feel against it mo kum ka de ka border dispute ya kali ai pada bagi public support film ai full trust man pen urlong ai kake ti pinjin tal ai full trust ILP bat kini kiwi ai kam don jing nomor ba hak politics si pidon kam man use pidon kam man pendon kam ya ka lobby kata very important ha nang ta bat ka jing start ke tila pidon ka lobby ka jing start kam don jing ke mentala da pi oh filam penyo kita ki scheme kata pokro kita ki scheme kata pokro na pok sarkar India de ba pinang man keren tibali pimla penyo igini ki bai bat le pinang ni man keren pimdan interest ken nomor pimdan interest pimdan jing mentoy te kiwi pada pidon jing mentoy te yana diru ta kadau ki piyo ke hi kum kene ka MU ko ba ki sign kalong in a hurried way ke hi la pimla ban solve ya kene border dispute nai let the next generation solve it. Hey, please, him even solve it abruptly. Can suffer but ki future generation. Hey, let the next generation solve it. Can not a film la man solve. Hey, ki por ko men swa kini kuwe kim la man solve. Mo, na do ki por ki yo fuar kim la man solve. Ti la shulong status quo. Then re meta pi ko man solve abruptly. Without taking into confidence di pajba ya ginang snong ik sodar kamlong menta pe la da pi thiet nu ko jakaru la da pi register po DC office ha kinong ipi pedi ke NOC nu rong wa snong pedi ke NOC nu sodar nu CM hato kini habagi sign ni MOU kila yo na NOC na ki CM ni stakeholders ki badan po border area na thagimyo banjin de kila yo te kinjin la ong kila yo te kila agree te kita te katakan ke different la hang ni fi register kendo bi ong khap yo NOC nang ti hato kila yo ne NOC ni CM sadar kamtan gono ka mamla but political master ka sulong tang ka political will ke katane ndege ni issue ba ki dawa ki samla ka de balong genuine ba man pudrong ekten khasi ka ILP tang sulong ba they don't know how to lobby. If they know how to lobby in Delhi, come dan jeng kay gamam la ay gidang day gibre po kari India te te habang gidang day gibre ho di India ni pani kay gamam genuine ta rada nagalan kala man yo ha Manipur kala man yo Mizoram kala man yo believe in sideline ni gamam ngalia what is there pini kay believe in sideline kasulong itang kimtan ka political will alor kor komtrikam ke sarkar MDA ulong bala thawe ka tang manyo ke sarkar ban sensyar henrei am manyo ikimat ikren ulong bahani ke sarkar khlek khawlang mentalas dang sakicing itu breu dakawai ke parti na koipan lada PPO nai ke MDA nang tawan tangban tamon wan rai ke jing sensyar manyo ya government umdei ban yo iki issue to mentang ani su ipi mentala kani ke sarkar khlek khawlang la lang UDP, HSBDP, UPDF, UBJP, no? Independent, di NCP, di hoy dala election na siya kini kiju higi brio kinong
kin bay ni ke BJP ini kiju Gabriel kin bay ni ke NPP kalong ba ya kiwei ya kupai ba ki ong wat numbam do sniang ya la ri ki bang hi tian rei la fi pet pat kani ka sulong tang it's only a matter on convenience bagi China sarkar lada ka dei si sha ki parti ki ba perkhat na ka mata ban rule ya ka ban sawan ke hang ni ki parti ki la sedang lupai ke poaching tu breu fi pet na NPP ki la sedang betu ya ki nong yalam jongka UDP la shi mi ke nong yalam jongka NPP uneu NPP la tu nong yalam jongka HSPDP tu NPP la tu nong yalam jongka PDF so what is this Tekamut kamdan ke jing sutu jemut Teka sulang pi form ke government tang on the basis of convenience ke. Nei lada pila su jemut pinong baik nginum interfere. There should be no interference ke. PUDP pen klain la kajong, ngai PDF pen klain la kajong, PHSPDP ngini klain la kajong in si trailang. Trailang pada te pila punya trailang ba kumne. Lada NPP tu no yo PDF, lada NPP tu di HSPDP tim bentat kim no diken ban pau nama kiting syuki ndai hapo te kam sim ka ing te te na kata kada kam kani ka sulong witang na kam ta matter of convenience to form the government umdai ban sop ya ka future jing state te la sai kini kiju hi kibriu kin sa la sai la hakani ka election am kini hi kin sa ong pa iba bag NPP ka pasni yo ke penya pa ya pra yo pa iba si yang sistem nya pa ya pra ndala ada election gini ya bede gilas kala kudup lang kayeng sem jongu teng kalok kababot yo HSPDP ulok kabot ke NPP utu babot ga to kitu pada kilong utak fi tikani pada ka so warna ke siapa ya praye ka bakini pada sadhai girang ya kemen kita suba fi you should not break other houses but strengthen ni ladi fi ti de kata kam ngai imu ngai ti na kata kada ngai imu kani ka Sarkar MBA hi kasulong means a matter of convenience. Kamdei nang taban sok ban le yi nang takalawai jong se bentuk. Hi kata ka dikiti ngi imu. Habakan tho alor election na kachuk bamanta baka pisa ka tray kam chubor ulaong ba kurtong ba ay pisa kadai ka jingchiet chungu bat kipaj ba kidon la kachong ka jingchiet da ka jing suthu bat jing champang. Hoi kata ka ngubong ngai fi te. Kita kadai ka outside forces ke. Ngubong ngai fi. Te lada utai kandidat bila percaya nga uthe pisah po melim mo ti lada kithe pisah po melim constituency ti kamde ka choice jong ki pai ba te fi utai wan ai to pisip ne khapor mo fibut bade it should not be your choice ke ti lada fibut yu tu bru ba ai pisah ti kamut kataka kajing sempang ka boleh ai kamut kata ke inner engineering ke jongpi kata ke inner engineering ke jongpi kamlong ka ba klan ke kamut ubreu ai pisa pi bot no pitrat ke jingmut perkhat ne pidi ban long ba me ai ti medap me so ke scheme ru abagi ki nang mikmat gi ai shwa ke election kalong teng phina ban pe ke namagi lalong no mikmat sansnam ke scheme ke de ban long no du sedang Mudi mencuba senrai, ya ka jali man pelong jado, man pelong sistem kan. Cuba senrai, ya ka jali man pelong sistem tu kamlong kan. Te skim ru kam dei te kanong kanti jong nong ikman. Kadi jong pai ba te. Fi kanong ka skim ru kadi nong kam dei kanong kanti jong nong ikman kadi jong pai ba, ngomong fi ka bah jong pai ba te. Uni nong ikman usulok tang upun ai kan. Fi udai tang nong pun ai kan. Unong petulun ni gini skim kan. Jalan unang man pentelun ke konstitusi kayo nong lo unang man pentelun pada kamlong kai. Regi don pada ki ba unang man pentelun ki pia ya ka sinong ka tao. Teng gidon skim bagi di man ai kirang wa sinong. Ti ai no ya ki kumbo ong no ya ki la su ong no la tin khad khar mo ki siong chamcha mo. Ha? Ti hakak tin pareng pada ti ki ong ki siong ki mafia. La ai no ya ki ke. Nakata-kata kitu gilong important ba po election ri. Tinga tingam ju ay important yun. Kipai ba. They are very important to me ke. Mantala ra kidai kidon hang nilai ko hajar mo melim. Barang lai ko hajar kidai ki they are important to me ke. They are VIP to me ke.
Kilong important sangat ke. Te kamu lada yo iru everybody should get it ke. Te kamu hakabi ru wat ke yo kami jam ru pidi ban pek ki badon kam ki yo don kam si sai ki yo kami jam ru ki balong deserving ke kata kan. Te ka syong ki pai ba nga ong ki de ban long ki start ba. Namar ba la himlong ki start money will play a very big role. Tamba wat ai ba kan long wat ai pat de ba kani ka pisa ka ba kibret mentah kani ka election kan de ka nuksa ye ki wei pat ke long nuksa ye ki ya kani ka lawai ka sawan na din ka ban sa chimti ka sinong ka thau ka lawai ki jong te la rangi ka pen I kumni te ka mut ka sapoi ka por ka ba kan sapoi ka por ba kini ki party ki ba he ba kin si sponsor yung nu candidate kala ban long ki party ka ban po Delhi kila ban long ki national party kin sponsor ke te la ki sponsor yung nu candidate jong nu ko party te kalong ka suk tang ba undol ajak pada tu hablong su sama kamut te kamut hang turu kajak berujungi kan nyap te kan nyap hi mental ko mo ngi pi ka pisa ka mo ngi pi ka pisa kam ni ko basne ko ba pisa sep yo te ko pada bah palat ko pi train do ko mensim ndai ka pisa yo te boro ba pi yo pisa so election lai what you have ne have a pocket jo ki na pila yo sarai in the election namar mental ada ki dan sangut nrungut bila election te sangut ki bathe pisa woy ai ar 4000 woy ar 4000 woy ai 1000 woy ai 1000 finbut you know to syukli kata te nre ke jing pat kam dondor ke brio ra uji de nga bom du ai pisa piji de tengah tip of piji de nga confidence ke jing money will play a role only after the election ke katuka pisa ka de ban le sai Ki nerta karau ki panan kam ki politician mata ki panan kam ni ka bagi ong tu commodities. Ni teaching chen ayo mata ki se ong na mata buy one get two free. Ti kita ina kata kadau ki buy one they'll get 5 years free. Ngapa de buy one they'll get 5 years free. I'll buy each and every one with my love. Da kajing it. Da confidence then they'll get 5 years free. Kita ipade ki bada kapisa pade ki buy one kinyo ila dia 5 years free.